Efeso lo matau pe lima, fau pe lusu malua si whangata fau pe tosu matas. O tau whawhine, i o tau sustai ia o tau lawatane, whaapeo no sustai le ali, a wā o le tane o le ulu ia o le awa, e peo ke riso foi o le ulu ia o le ekalesia, o ia foi o le whaaola o le tino, o le nei, whaapeo no sustai o le ekalesia ia ke riso, ia whaapea foi whawhine ia la tau lawatane i mea umalawa. O le tusi le nei, wawai atu iai. Peo na tusia le apostolo Paulo ma whaatulanga. Ia o le ora lea o le ainga o umona whaatatia le atua. Praise the Lord. I to tono le ainga, whaafonga mai, Yesu. O le tane, o le ava, o na soso o lo le mwhanau. Praise the Lord. Lea whai mai o le mele te whaia i le halii, i la uskai. Ia e whaia le tangata le te whaai iai. Amene. Avis popo tātou o tina. Amene. Praise the Lord. Pei e whaare fia whaalongo ngisi i mesetia. Ao wheau ngi sole o me e ka kikie kongo le fionga le kua. Whawhewhenga e usikai i le upu le. Whawhewhenga e usikai whemai ke usikai le kua lewa aia. Ma le tangata le ke au kafo oi. Le iau au kafa e ke le usikai e. Waia le kua lai le langi. Alanga le muli e le langi o le whai upu whemai. Pei ona e usikai le ri. Ai e mua usikai le ke waka makaku ia yo au kafa. Langa foi o le lave o kako se pe o mua halua ka penga fua le kua ia ma fai foi i le ri. Ai le mele kua alu mua usikai kanga ngo ba ku ia ke le lalo fia le lalo langi ngai ke ngo foi. Ale la wa ka mo fai si me ngai ia. Bi ai le ali amene. Ai le fe mai le tua alu mua ke usikai le kanga yo ka foi o lau tane. Si koe whai kau ngai le ale mangingo le le whai kau le whai polusu malua. Ia koe whai kau le ke le manga kako ke o langa kau ia upu kai kasi ia. O tau whawhine. Ia o tau siusitai ia o tau lava. Nanga winga whe mai au e ke usikai fo isi ka ngaka usikai lau lava. I lau lava tane. Amane. Se me kai whai polusu maltolu ia. Awa o le tane o le uluia o le ava. Pei o ke riso foi o le uluia o le kalesia. O ia foi o le whaola o le tino. Mangingo ia o le whakakianga o le melengi o le oda le kokongo kako ainga. I kokongo o le fale o le akua. Iei le oda i kokongo o le fale o le akua. I ese mai le oda o le ainga. O le oda o le fale o le akua. Le atua le tama, Yesu keriso le nganga pa ia. So ma le kalesia. Ia mai la tau fo ie le to tonu po minister o le kalesia. Praise the Lord. Po ila tau le to tonu le kalesia. E uanga iai. Amen. O le oda nga o le kalesia, o le oda o le ainga. O ai, o le atua po Yesu. Yesu keriso. Ia, so mai lo me lalo lo iai le tane. Tane. So atu lo male hava, so atu ai lo male whana. O le oda nga o le ai. Praise the Lord. Mea whai ngofie, inga ia i loa ai, so le ie o na inga le pule le ke ngofo ai lo lava inga. Langa lewe mai o ai, o le tane o le ulu ia o le ainga. O mea ia, o mea nga whakulanga mai e le akuari. This is the order of the family. O mga mai e le li mo tato uma. O ila kangaka e le uskai, so le kalofa le kako o kui me mkauki e. So se tina, so se whawhinge, so se hawa. Ua whailo na tōlua, whai poipo le lei i lumo le kua. O la kounga le whakusa i eile mea lea. E iai o tātou uru o ai. O tātou taito uru o kange ia. O kai fo i o ainga. Praise the Lord. Langa winga e ka kaunga ana inga le authority po le pule lea ua o mai e lea kua i lumo le kange. Amen. Awa fo ia ele au na inga sole o lo makua i ele ava i le ri. Praise the Lord. Alanga fo ia wa le wo mga fakula ngale pe ke ka mo fai ka le pe me ale tua. Ai lo le kusi le ka ko fai ka winga kusi salamu. Le nga fai ya kusi ya swa. Ai kala le ko o ele ke ka alo. Mai o ina ne i o fa ale nga inga o ele se isi e so swa ni mai.